lov i još po nešto. Prilika da predstavimo sve ono što smo u proteklih godinu dana radili, a nekako se poklopilo i sa izborom od pre godinu dana, izborom novog rukovodstva. U prethodnih godinu dana, nakon konstituisanja svih odbora, zasnovali smo novi koncept na kome se zasniva lovstvo u Srbiji i sam Lovački savez Srbije, što znači pre svega zaštita prirode, zaštita životne sredine, a pored svega i zaštita divljači, a naravno radili smo i na zaštiti interesa lovaca. U prethodnih godinu dana možemo se pohvaliti brojnim akcijama kada se radi o zaštiti životne sredine, akciji sa lovcima do čiste Srbije, akcija koja je u toku Ne pali strnjiku, a pored svega radimo i na poboljšanju starosne strukture lovaca i u toku je akcija Mali lovac, veliki umetnik, gde svi naši mališani koji vole prirodu imaju priliku da crtaju, slikaju na temu prirode, na temu divljači i to dostavljaju Lovačkim savezu Srbije, a savez im se odužuje kroz različite poklone, a oni koji budu u godišnjem izboru najbolji, bit će organizovano druženje sa našim lovcima koji su poznate ličnosti kao što su glumci, odbojkaši, košarkaši i sve druge ličnosti iz javnog života. Pored toga radili smo i na interesima i poboljšanju interesa lovačkih organizacija korisnika lovišta, pre svega kada se radi o štetama na divljači i od divljači u saobraćaju. Sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijeli smo instrukciju i koje su to tačno obaveze kada se radi o postavljanju saobraćajnih znakova, što je u mnogome olakšalo funkcionisanje lovačkih udruženja. Takođe smo radili na izmenama i dopunama zakona o oružju i municiji, koji bitno utiče na populaciju i brojnost lovaca u Srbiji, gde očekujemo da u decembru mesecu imamo donet novi zakon po meri lovaca. Za planovi za narednu godinu, izmena i dopune zakona o divljači i lovstvu, ali naravno o tome ćemo pričati zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva, gde ćemo zasnovati upravo na stanovištu zaštite staništa divljači i povećanja populacije divljači u Srbiji. Kada se radi o međunarodnoj saradnji i međunarodnoj i unutrašnjoj saradnji, možemo se pohvaliti da sa svim nacionalnim parkovima planiramo potpisivanje ugovora o međusobnoj saradnji, pre svega sa Nacionalnim parkom Đerdap, i možemo najaviti da u Nacionalnom parku Đerdap imamo uskoro polaganje za međunarodne CIC sudije kada se radi o ocenjivanju trofeja divljači, a pored toga i sa Nacionalnim parkom Đerdap, Fruškom gorom imamo potpisane ugovore o saradnji, što znači da država i javna preduzeća u Lovačkom savezu Srbije vide ozbiljnog i dobrog partnera za razvoj lovstva u Srbiji. Kada se radi o međunarodnim projektima, možemo se pohvaliti da smo odradili dva projekta prekogranične IPA saradnje, jedan sa Bugarskom ambasadom, a jedan koji je u implementaciji je projekat zastupanja fotolova i izgradnje mobilijara za fotolov u jugoistočnoj Srbiji sa prekograničnom saradnjom sa Lovačkim savezom Makedonije. Pred početak glavne lovne sezone koja je tradicionalna u Srbiji, lov zeca i lov fazana, možemo svim lovcima da poželimo dobar pogled i uvek poželim svim lovcima puno rada i puno truda u lovištu. Dobar pogled još jednom.